بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوبتي أخون ميدوغي مدرسك موضوعك مان الله إمامه. إمامه معنى كي بهوغي غوتا بلاروغ أي تدكرو يوسف فانو واهكا غوس يعقوب غفانا اكليك فانو غدرين يوسف فانا ميدوغا غوس بيان كوري واهكاغا انا ادرين يوسفانا ميدنوني وما انت بمؤمن لنا تمنى من ادي كتم تدو واهكا دكيكم غوس كليفان تمنى بس تدن نقربانه تدن نقربانه تا يوسفانا ميدوغا ايبي كون كانتك كوري ويرانغلا كنوني يعقوب فانا كي نبي بكلي وما انت بمؤمن لنا تدن نقربانه එම ඊමාන් කමගේ බහුගේ ගොත බලාරු ඒක මානේකි ඊමාන් කමගේ මානේකි තෙදු කරු ඉස්තිලාහි මානේකි දුලුන් බුනා බුනමක හිතුග අඩින් කෂවර කුරා කෂවරම කුරුමක අදි ගුණවන්තකුන් ඒක අමල් දෙක්කු එම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ගුණ මෙ දුලුන් මි කියන්නේ මි කලිමා දුලුන් කියාරු අල්ගුණ මෙ හිතුන් අඩින් එකන් කබූල් කොන් ඉතිකාදු කරන්ජේ ඉතිරාෆ් වාංජේ අදි ඒ කලිම නියා කරා ගොතුග මතින් අල්ගුණ මෙගේ ගුණවන්තකන් ඒක අසර ගුණවන්තකන් ඒක අසර බේරෆුසුන් අල්ගුණ මෙගේ අසර ෆෙන්නගේ බජේ අංගවෆා ගොතුන් අලුකන් කරුන් شك بسني حديث جبريل ور مشهور حديث جبريل دنبني ما نوت مشهور اي حديث مشهور فاني حديث جبريل كورو غتك دنوالانا ادوه كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم صحابه اناگي එකලේක් ෆානුගේ මිස්කි කොළග ඉන්නවනිකෝ බේකලක මේ වඩා ගන්නවනි ඉස්තරිෆුල් නොහනු කළු හෙදුන් කොළ නොහනු හුදු දතුරෙක් කුරිකමක එව්වෙස් අසරෙන්නේ සමානක් සහරාගේ තෙර මීහක අන්නකම වඤ්ඤා හිරෆස් බරාෆේ සුන්නාන් කමින් එව්වෙස් කමන්නේ زوانك වඩාගෙන් කීර්තිමාන නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කුරිෆුල් මතීගා ඉෂින්ද වඩා ගන්නවනි හො එකලේක් ෆානක කකුෆුලා දෙකකුෆුලා දිමා වා ගොත දෙකකුෆුල මච්චන් ඉෂින්ද වඩා ගන්නවනි අදබ්බරිකම එකීගා මුදර්රිස් මීහාගේ කුරි මතීගා දරිවරු ඉන්න ගොත මේ බේකලක වඩාගෙන් සහාබායින් දන්නවනි තිමන්න මම කාක්කම් විස්තිමන් මිගතරේ උලේ මිහෙනුනේ උලේනම එංගේන තා කාක්කන් එයි තිමන්න මෙන කන්නේ එංගේ එන්නමස් දුරුන් දතුරු කොෆා මිහෙගේ අසරවස්නේ එබේකලගේ කිබෑ ඉතින් ආස්මි සවාල් කරවණි ඒ මුහම්මද් ෆානා තිමන් කලේ ෆානා ખબર දෙ බල්ලාහේ ඉස්ලාම් කමකි කොබෑ හදීස් කුරාන ඉස්ලාම් කමකි ඒ ශහාදත් කලිමකි අද නමාද කායිම් කරමු අද රෝද හිෆුමේ අද zakat දිනුමේ අද කුලදාන වගම මිහා හජ්ජ කරමු හජ්ජ කරම කුලදාන වගම මිහා බයිතුල්ලාහ හජ්ජ කරමු එහෙන් හදීස් කුරවරන් එබේකලක වදන්නවා ති විදාල විතද ෆුල තිමන්නමගේ අද අජාබක මා බඩ වෙච්චේ එකලේක් ෆාන වෙච්චගේ විදාලොයිම එකලේක් ෆාන බස් ෆුල් මිතද කරණි කියාවරගේ මිහෙබ්බායමි अंतरिस्वा और कमेनु तिमन्नम के तिरे मिति भी अबू बकर उमर एबे फुलनंग इच्चिके विदालवा कन्नकरुन इंसान के सूरा गई मिहे एक देख फान इच्चिके विदालवर ति विदाल विते दुफले den dannama fi Allah ke rasul ehem vijja timanna ya
bayan ko de balashe iman kama ki ko baka denga kalek fan iman kam bayan ko de ay an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairihi wa sharrihi ya allah ang imam malaikatan imam na fattakan imam ma rasulun ang imam ma akhirat duhang imam ma hew mimbarano ba mimbarang imam mi imam kam gurukunta eheng hadis lu kurabara vidaloje tedu fuleti tasdiq kurabaneneka isna wallo den dannawafi ya allah rasulullah ehem vejja timanna menang ihsan tere kamaki ko bahakam bayan ko debare mi islam kama iman kama bures mati daraja gawahakai ihsan tere kan واحسنوا ان الله يحب المحسنين تبامي احسان تري واره الله سبحانه وتعالى هم كشرمس لوبي اوڈی گنوے احسان تري دیکھ کباتو احسان تري کمکی قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اي تبا الله سبحانه وتعالى دیکھی ہورگن الکن کرمے تبان اکلانگ نفنون کمکو اکلانگ تبا بلوا وڈگن وے یہ احسان تري کمکی ebekala ko dannawafi ti westede fule den dannawafi allah rasulaye ehem vejjiyam bayan ko de balare nikan qiyame bani kon irakkan allah rasul hadis ko tikam ko ilm nete ilmu ne bahage nodannawaname vidala nowaname algon men gota kannu ne gunas jene komme kamegwes ilm hurikam hedigen wahaka dakka timakale kwana ing wadaage noye tikam ga mal masul alam minha min as-sa'il sual qura miha vure sual wewe miha molakat tikam nodane ekale kwana ing wadaage no ka okkamengi den ebe kala ko dannami allah rasul ehem vejja bayan ko de bala henikan qiyamat ko alamat take den alamat take bayan ko devi أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان ميكو تقص قيام الدوغة قيام بومك كوريغا أننا كنت تكي قواهك ميستكم بدتي إمارة تكا قبطن هداني dari mam fang macam hukum Qur'ane fawana nara oriyan kam mati gati mihu oriya kam mioti be famihar e bayan kore oriya alama ittake feni famioti den kom mekas miwah ka dakwa fa wada genne be kala wada gatima den eta zamana kafahu allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar fan बदले वडागना एकलेक फाना बदले वडागना है नमे से जमाना का एकलेक फान में अस्सवनी ए उमरे कलेक फाना ई वडागना वातो ए पूरी धोग ए अस तिम कलेक फाना इस वाल देने मिया एका कांग सहाबा बेकार वाह के न दक्कवाना قال الله ورسوله عالم الله तिकम मोलदन वडिगन मनी अदि एकलांग रसूल है timanna minna kannenge nege wa kenada kanam kulige denna algon men henenno sahaba ridwanullah alayhim egut kasnu da kanam kalek fana she tikan nge wada ganwa adi allah tikam mola den wadi man hadis rukuna ataakum jibril yuallimukum dinakum e jibril alayhi salam e wada gati insane ke suraga इंसान के सूरा के वडागति जिब्रील अलैहिस्सलाम इत्तिबामिन के दीन दस को देवी मुदर्रिस मिहा दरिवरा सवाल कुरा गोतंग सवाल नोत सवाल दरिवर मुदर्रिस मिहा सवाल कुरा गोता सवाल को मुदर्रिस मिहा जवाब देवनी दंति बेकलम अडवसव मिति मी वस तालीम के गोते तालीम दिनम के गोते एमा एतागस एम फुरतम ईमान कम रुकुन तक मैंने अल ईमान बिल्लाह अल्लाह इमाम ए असलो एम मुहिम असास
එකමක මච්ච දෙන් හුරි කන්ත බිනාවෙගෙ මෙදනි දෙන් හුරි ගොෆිත අසාසකි මි අල්ලාහන් ඊමාන්වු ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානක දෙවවා එම්මෙ බොඩු නියමයි එවර බොඩු නියමතෙන් නොනාන ඉන්සානකන් හෙද්දව මෆහුග ඊමාන්කන් කමුග අහලුවරියකන් අල්ලාහ් මීහකු හෙද්දව මවර බොඩු නියමතෙන් නොනාන එහෙම වීම අල්ලාහ් වහී කුරබනි යමුන්නුන අලයික නස්ලමු قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كلام تمن كليك فانا كلام إسلام دين ونيتي تمن كليك فانا كلا نقواره إيه فائدة اللي بيني كلام من الشيء اللي بيني فائدة إسلام بوم كسبهم اللي بفائدة اللي بيني كلام من الشيء يبقى من الشيء إيه أثر قرآني تمن كليك فانا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أدكين هي الله سبحانه وتعالى تيبامي هن هداية مغدكوي إيمان مغدكوا تيبامي ما تدارم وديك النبي إكلانge أي أم بدر نيامي لو بيتأخون إيمان كم قهلو وريكبون الله سبحانه وتعالى middevi bodu niyamatan algon men shukuru ko wariwan jehene shukuru koran jehene ei algon men hamekeni dulukurim bunala bahakab wegen nuane mashaki iman kam gahlu wari aharenaki mu'mina kime no ehnen no amalu was koran jehene kuriga midenne wihen dulun algon men iqraru huma ekuga adi hituge adin ekan qabul ko yaqeen kon ekaman i'tiraf we allah ge ekkawantakan qabul kon ekalagen hamekeni algon khalis wegen wa kan qabul kuruma ekuga algon men amali gotum wes algon men kan dakkan jehen ehen noni e iman kam ge faida enne allah wahi kurabani innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله هم كشورون تمنى منك ورس كلانك الله ميهم بني ميهم ثم استقاموا دين إكامو متي قدمي تبي إكلمة نيا كرا قطك متي لا إله إلا الله كيا الله إمام egotuga den demitibi allah enge bigotasha ekalanga rasula enge bigotuga matiga natija ki kaba tatanazzal alaihimul malaika ekam gotiga demitibi jene maruma hamaya marwa wagotuga emiha sabit kan dinu masha adi emiha ufaweri khabar madama qiyamah don libene ufaweri khabar go wahaka malaikatun emiha kadannawana تتنزل عليهم الملائكة متين الله سبحانه وتعالى ملائكة باوا لفان أمي هكاري هي لفا صالح ميهم مرواه هندوغا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تبا ميهم بيرنو غناشي مي دنيا دوكو دنيتي يبرد ما هي وتنكشي بيرنو غناره ألا تخافوا ولا تحزنوا أدي مي دنيا متيغا نولي بدي تبا ميهم درنو ماره اكولو انغتي ما مولي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هذه أفاوري خبر لي بجنة سوروجي اللي بينكم أفاوري خبر لي بجنة ملائكة من خبر دفني وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يبقى من بعض الجنة سوروجي اللي بينكم أفاوري خبر لي بجنة نحن أولياءكم في الدنيا وفي الآخرة दुनिया आखिरत को इसके बारे में होंगे एक बार इन कितनी मम्मी ने मलाइका तुम यंगवानी कम इसना बल्लवा मल्लो बेटे आखों मिया बुरे माती बरी नियामत नौनान वीमा अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरिहा सहाबी बेकल को वडाय गंदन्नवनी अल्लाह का रसूल है तिमन कलेग फानो इस्लाम दीनुगा बहे विदाल वे देवारे एबहा में तो तिमंग ना अहम मिह का सवाल है नुकुरान में
ak ewaruge bahet vidalo debbar ekamuge matiga ahore hunna sabit we hunna ebahamedu ehemmihe katimun naswalebes den nuqranam hadisul qurawi kike qul amantu billahi thumma istaqim bunare timanna allahan iman wejjeyme den ekamuge matige demi hunnashe amalu qurashe eya eggota hamekeni qul amantu billahi tiba timanna mihuri iman wegen allah ehen nimma levinu allah ge nabiyya efogati summa istaqim ekmati sida ve demi hunnash enge vigota mi shariatuga algun menge lobweti nabiyya sallallahu alaihi wasallam gennevi maguga dekkevi hidayatuga eke dekfana sunnatuga angawa fawa gota ifar nikam isna ballawa Allah subhanahu wa ta'ala hajjatul wada'uga bawala wa ayataki ko bato al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina miyatti man raskalang tiyabami hunan tiyabami go din furihama ko devvafi mo kya bod ni'mati tom din furihama ko da mi dinu nete uni ture Allahum yangawani haibban uduga matin arushugo matin yangawani kike midin furihama ko devvafi moy midinu nete uni ture itur kuranje kam vesnen adi eves uni kam vesnen mi abbar furihama dinande al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati atimaras kala ni'mati yabami macha furihama ko devvafi wa raditu lakum al islam dina adi dine ge gotuga islam din tiyabami macha timang raskala ruhi odigem fime ema lobiti ko mi abur bod ni'mati ki ko batu algon ma bayeng mi hunna mihi wani mi aduga ni'mati ki mi fanawe danivi duniyega mi onna mudala jaha mansaba miye ni'mati ki mi ni'mati nu e ni'mata ala balairuga iman kam ge ni'mata bur bod ni'mati ne evima sahaba innan allah mi angawani kike sahaba nge zamanuga ebe kalon men wa atmamtu alaykum ni'mati islam din furihan koddevu e ni'mai ni'mai devva kama bani nama kafaruna warabba war devva fai beddo netto yahudin gatu ke bay yahudin algon me maramun edani lobe takhun yahudin ge wa kaama dannawanto allah haddawa fa ne yahudin abure nubabe mul insaniyatu ko sevre nuba naslen ne yahudin abure ehm wima emi hunge tereng bay mihu rama makuna be seddevi maida sura ballawala balgon amillakya achno miyeki emi hunge tereng ur takakave emi hunge tereng bay ko heddevi yahudin ge tereng hama وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أما ميبر نبابة إني ميميهم دكيه قطوغا إميهم في وادنتي بأمنكي درجة حمار وإيش سفرس درجة قبين هذه خاصة كون إسلام نمكياميهم أميهم نك الله اختيار قربا فاوا رأيتك أي أميهم دكيه قطوغا ekam allah eni mutere rama makuna slevi emihun rama makuna badal kore viruga enge ka kukan rama makuna nagu lafa monu ei ka kukan enge hatar mokkonde jaha fonnan hama ura badal kore rus ei ka kukan wesinge allah ga shariata dekolo muga eha arati beba enne erus miharus muslimun nang eha ma adawetiri bai لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ema muslimun iman kam gahlweren nan evvara adawettirikam bodu ebbes bay nekkan kirti qur'anu ga me bayan korabani haybana fotuga kirti qur'an haybana fotuga fesheta la tajidanna ashadda an-nas adawata balla wala watibe fulun gatuga tiuti kirti qur'an ko tarjuma ingres bahunna divih bahunna arabi bahunna mi balla wala algon men gulanjeni kom bayakato algon men ekwari wamanjin kom bayan ko divainge to midinu ga nete algon na olon aran evves kame uri ha kame bayan ko devafani iman kam gahlwerin gulanje mi hunna ki ko bakama no gulanje mi hunna ki ko bakam bayan ko devafani ema lobete hon islam kam ga niyamata vore no to iman kam ga niyamata vore bodu niyamate non nane ever bodu niyamate non nane duniyawi ko ton algon minna fasa libuma tanawas kama goti goderu libuma ambinti buma eki tafatu ga niyamata duniyawi ko e huriha ichen iman kam ga niyamatu ga kurimati ga huriha ichi dasadana ei hagigi niyamataki e niyamat ko bah ka bayan korab Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa nisa suratu kaingeto adi Allah subhanahu wa ta'ala asha ekalanga rasula kiyaman teriwamiha dannashe faulaika fahibamihum wani ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin ibamihum wani Allah subhanahu wa ta'ala ebeka ni'ma levi mihun nayko gay kombe minan nabiyyin Allah ni'ma levi alu nabiyyun furtama minani pertama daraja ege mane no nabiyunna daraja ge wane wahake namas emihun ekuga wane ekuga bume bunu murad ennon emihun libigem wa huri hakme libena wahake safto fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim swaruge ge ma mihun wane nabiyunna siddiqunna tedubuna mihun algon me jehele men no dogo waha dakka ka dogo hekide ka bes ei emme bodet faafa ge terengi himene kantata kamuga kirt ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko de faafani washuhada adi shahidunna was-salihin adi salih alam wa hasuna ulaika rafiqa ei ekwaringi gotuga kiha heo bayin hiye lobete khon Allahan imamun libe foni miru kamengi bahure ek terem bay kantatan algondo dannawalana mitanga Allah subhanahu wa ta'ala hagigi managa imam vima dunia akhirat ga samiha baj wariwana Allah wahi korabani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تبامهم كتري نوتا فيرهنهم كتري إنفيس أدي أنهنهم كتري إنفيس صالح عملك في ميها وهو مؤمن إيمان كمتي هوري صالح كمال كفان ميها صالح عملك كمغا همينه كم كفان إيمان كم نميهم بس misal kami hakang halali yang kafaran tabasi bahi teriwe bes betul benar kalau kata ekam ege faida no Quran iman kan nati me iman wegen wa haluga firihna kuyas adi anghena kuyas heo amalek kofi ami syarat mi annani heo amalek kofi nama fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba emiha katiman raskalange dunia matiga rangalo diriolo me devana me rangalo hayat devana me minu talgono beenum ba kamaki minu talgono beenum ba kamaki ema imam wegen tibe algono men he amal koram yote angawa
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَدِي إبامهن أجور دبا هشيمة جزاء قطن بأحسن ما كانوا يعملون إبامهن دنيا متيجا كونغول نكان تكبر هيوكو كما رسكالا إبامهن أجرا ثوابا درم دبا هشيمة الله إكلام ديلتي وانت رسكلام أرجو من كرا كودا كما كان إبر ما بدتي درم دبا ما بدتي ثواب دبا ما ماتيوري كان دبا دين هم أهم إيمان كم قهول ورينا ميواني الله سبحانه وتعالى إتا غنيكن أميهنا درم دبانا كما بس أنقبافا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أدي إيمان كم قهول ورينا كليك فان أفاور خبر دباشة بأن لهم هم كشورهم إباميهنا من الله حضرتهم فضلا كبيرا بدوغم فضل وانتوري كمين لو بتاخون إيمان كما كي ونيت رواج مي أهل السنة والجماعة عقيدة إيمان كان إتروان كانت تكريما الله سبحانه وتعالى هندمكو إكلام ذكركو إكلام آيات تكيوا يا مدوك بسنا فكركو تدبر كريما الله وحيك ربني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنون صفة بيان كرم الله ميانغواني إبامي هنكي الله سبحانه وتعالى هندما قد به هندوغا أميونغ هت بيروتي وامي هنة واجلات قلوبهم هت بيروتي واني ترتراني وإذا تليت عليهم آياته أدي إبامي هنغ مچن إكلانغ مورتي آيات تكيوه هندوغا كينه بني زادتهم إيمانا إبامي هنغ إيمان كان إتروه كيف تو ألقون من رمضان ما هو ألقون مسكين تفريق مدني ألقون من هيو كنت تذكرون كريمة لا ولتي إيه نتيجة مي إيمان كان إترواتي مهم بني رمضان ما فهو ألقون من إكان دو كل لما ألقون من إيمان كان دبني إيمان مسكين تكبس ألقون من نانا إيمان كان دبواتي واقوي إهم بابا كان ألقون من بيجن نوانا එහෙම වාබයකන් අල්ගුණ මම වෙගෙන්නවන් අබදවස් අල්ගුණ මම ඊමාන් කන් තාසා වේ අදි ඉතුරු මුන්දා බයක වාංජේන එගොතන් අමලත බහට්ටන් ජේනි हम එහෙම මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාන් කම ගහල් වරින් එමිහුනන් අතවදා නොරක්කාතකම් එමිහුන් දිෆා කරවා එමිහුන් අදාවයිතරින් කිවන් එමිහුන් සලාමෙක් කරවා අල්ලාහ් වහී කරවනි ඉන්නල්ලාහ යුදාෆිඋ අනිල් ලදීන ආමනු हम कशोरं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगयं ईमान विमीहु दिफा करवई अल्लाह दिफा करवनी एमिह के बेन मेन्नु अल्लाह दिफा करवनी एमा इखलास तरीका की अल्लाह ईमान वगम वामीहु अल्लाह सलाम करवनी दुश्मनों के की भाई सलाम करवनी अल्गुन में वाह का दिगुनवान नम अल्गुन में मिता किया दिनी मुस वाह के विस का हितंग अरा हम कोरो को तक देंग होरी बैता कोरो कोल्ला फ नम विस ए वाह कियाल दें जेने ए ओलुन रसकले कुरी गो उम्मत ओलुन रसकले मी असहाबुल उखदूद वाह का मी अन्ननी नो तो वसमा इदातिल बुरूज सूरत का ए सूरत को मैंने एर्स के फान को वाह के यानी ए सूरत को मीना मुस्कुल विच मीना केंगोनु जादू करे मीना केंगोनु जादू कर मुस्कुल विच तें जादू कर कलेग रस के फान दन्नमा गुण है वाह के रस के फान के दन्नमा है वाह के और मियद मनी मुस्कुल वे फै एवी मम्मी कमा रसगफानती जादू बेनो को हुआ बेफलता है ए मम्मी कमा तूनु फिली जुआन कुछ तिमन्ने होद देश दें को मैं कसमी हूं तेरे होद आगे मैं कुछ गनास दें मैं कुछ जामिदनी जादू करो कले गारिया जादू 10 कुरान
sihru das kuran e tafsir wa kame bay mi inkar kore sihru e haqiqatan nengecce kama no e haqiqatan oingicce sihru jehena sihru kurima amma sihru hadaage ule verim wes mi ulani am erasge faanu wes sihru hadaage mi ulen mi ulani den komme kas mi rasge faanu mi hodi kujja sihru das kura mi ha kariya da magumatige be dive dimave rahibege alokan kuratanaka eddo mina mi shindewuni ena kariga den ena dekkiwa rahibeke mebuni nasara enge faderiye alukam gule mihe ena kari ishina mi vigotaki ena dekkiwa haka mina warakam higech allah ge ekkawanta kama gowaluma mikankan ena kibaga hori de mikama ena waran hin mina waran minage hin hame jege mi hada gotaki komme doga se tanadani ಜಾದೂಗರು ಕಲೆ ಕಾರ್ಯ ದಿಯಕಮಕು ಗಿನ ವಗುತು ಮೇದ ಕೊರನಿ ರಾಹಿಬ್ ಮಿಹಾಗಾದುಗ ಏನ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ರಂಗಳು ಈಮ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ದಾಂಗುಣ್ಣ ಗಡಿಯ ನಾದವೆඤ්ඤ ಜಾದೂಗರು ಕಲೆಗೆ ಸವಾಲ ಕುರಾನೆತ ಕೀವೆ ಲಸ್ವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಕ ಮಿವಸಲಿ ಬದಿಮಾವೆ ಬುನೆಫೆ ಗಡಿಯಕ ಕಲೆ ನಾದೆ ದೆನ್ ಮಿವಾಹಕ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾ ಫುಳು බුණදීවි මේ කොයෆල බුණදීවි රාහිබු මිහන් අලවරි මිහන් මේ නසාරා දීනුගේ පාදරී කලේගිය බුණියා බුණෙෆි කොයෆල බුණන් හේ වාහකයි ජාදූගරු කාර්ය දියුන් ලස්විජ්ජා බුණාරේ ගේග ලස්විජ්ජේ මියද මම්මෙන් කලේ ලස්වගෙන් එච්චකේ බුණෙෆියා බුණාරේ ජාදූගරු කලේ කාර්යග ලස්විජ්ජේ මිගොතන් හදාගෙන මියොලෙනි ඔන්නක එද්දෝ හේ ගවා මිවා ගොතකි මීස්තකුන් ඇස් ගොස්වා මගුමතිගේ බොඩු දාබ්බා එමියොති එම්මෙන් බිරුවන්නේ ජෙතන් හොරස් කරා කන්න නොකරන හොරස් කරා කන්න නොකරන දැන් මිකුජ්ජන් එමන් ජරෆලගේ මිකුජ්ජා මිකොරි කමකි ගාබරේ නගාෆා අල්ලාහ් ග නම්ෆු ගණෆා එල්ලා ජෙහෙනු වීගොතකි ඒ දාබ්බා ඒ බොඩු බිය ඒ ජනවාර මරවච්ච දෙමෙ කුජ්ජාගේ කන්තන් වර මෂූර් වෙජ්ජි එම්මෙන්න නොවිකම වියාමි කොට කුජ්ජෙමි මීන මිකම් වි de මීන කන්තත් තරංගල වගේ මීන කෑදෙන් එක කංකම් කො සන්නම් ෆරාෆි මීහු රස්කෆානෝ කෑරීගා අරිස් මීහෙගේ ගොතක උලේ මීහෙ ලොලන්න ෆෙන්න මීහෙ ඒනවෙ සෑස් මි කුජ්ජා කෑරෙන් ආස බුනේ ෆියේ අහන්නබස් කලේ දුවා කොද්දේශ අල්ලාහ්ගේ ඉස්න ෆලෝ මීනක මයිමච්චන් අල්ලාහ් ශිෆා දෙවනේ මීහුනා දෙ මීන කාරේ බුනේ ෆි බුනේ මීන බුනි තිමන්න මීතිකන් කරා මීහන්න නමස් තිමන්න දුවා කොද්දීෆාන මේ ෂරත් එක්ක කලේ ඊමාම් වාරේ ඊමාම් ගවාහ කන්නන් ඉතින් මියන් මේ වාහකම ගෙන්නනි ඊමාම් වාරේ එන බුනි ඊමාම් වානම ඊමාම් වෙච්ච ඊමාම් අල්ලාහ් දුවා කොද්දේ ඊමාම් එක්කල මීනගස් ලෙෆෙනිච්ච රංගලු විලෝ मीना रस के फानो गारी हंग का दरबार दियामा बुनेफी ए कमा कीनेंगे मिहार लुला फेन नहीं है कीनेंगे तीवी नहीं तिमन्ना के वेरे रस कलांग तिमन्ना फेनन दे विजे वेरे रस कलांग में अल्लाह हम मीना मी निस्बत करी एकम कुरीगा एना के वेरी मी है की कुरी हा अच्छे की सरस के फान एर में कुज्जा में बुनेफा में होती मी कारी कम्मेसा आरेंगे कंता सिद्र को रहा कले में अदि मी ಜಾದೂಗರು ಕಲೆಗೆ ವಾಹಕ ಸಿರ್ರು ಕುರಾರೆ ಏನವಸೆ ದಿಫೋತಿ ಏ ಎಂಗೇವಿ ಅಮಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ವೆರಿಯ ವಿಜ್ಜ ಮಿಕಂ ಕುರಾನಕ ಅಣಿಯಾ ಕುರಾನಕ ಮಿ ನೆತಿ ಕುರಾನಕ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮೀನಂ ಅಣಿಯಾ ದಿನೀಮ ಮೀನ ಇಬ್ಬಸ್ ವೆಜ್ಜ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾ ಬೇಗತುಮ ಕುಜ್ಜಾ ಗೆನಾಸ ಬುನಫಿ ಕಲಿಯ ವೇಹೆ ತಿಮನ ನೋಹೆಂ ಇಲಾಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮನಗೆ ಇಲಾಹ ನಬುದಿನ ಕುರಿ ರಸ್ಕಫಾನ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕೆ ದೆನ್ රස්ගෆාන බුනෙෆි එනග අවානුන් කාරීග එනග අස්කරුන් කාරීග මීන ගෙන්දාරේ මිතා මිහුරි ෆර්බද එම්මෙ උස්ෆර්බදක් එම්මෙ කුරි බෝටන් අරුවාෆ ගොස් එනකාරේ බුනාරේ එන හොරිගොතුන් එඹරි අන්න ඒක මානේ රස්ගෆානක දීන් ගබෝල් කුරාන්
raskifaanu deen qabul kuran gengos amigo tabune fibuni mabuni nukurana kiya feena mi du'a kurani Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma kfinihim bima shit e Allah we iwaras kalang irad kurawwa goteg mati emihunge kibai miala fudun terikad devwan dev baki goten hadda emihuna meduga Allah kankuram vi gotebes du'a ga bayan ne kore ehaves adab were mikujja emihun hala kurawwa emihun neti kor ehne besno ibaras kalang irahad kurawwa edi bodi gannawa gotege matin mialang emihun kibai fudun terikan devwan dev farabada ebagotu vi goteki min akka kike banani zalzala farabadanga teligane fa vi goteki mi emmen verij farabanda mati mikujja ekani salama dem mina hama faabagen as raskefano ko darbara midani diama ko ba kaliya ke fono mihu ne mihu mi vejje mina divas mihuri mina ke diinuga warogada harudana aqida ek mihuri den mina diin dun nukurima anekka anga mina ga awanuna dahre mi bokkora ganda kanota odi ganda kallafa mina go en dahre ma kanda nukunnahe gorkura kan arwagi gendahre gos mina kare bunare ena horigo du kollan du nukofi nama kandang illa lash era harme salame banata mina kibai mina kare ge bonafi eta ma kandan nokoma mihin hadash salame ve nebbes ko tenne kare ge tanenne ma kandu kamiyoti mina mi bunani kuri ge kala farabad matiga mi denne vi dua mi dannawani Allahumma kfinihim bima shi'ta e Allah mialang ibaras kalang edi wodi gannawa gote gamati mialang emihun ki ben fodun terikan devwande e hinduga e sekkada raalata bodove eti bandun jah e odi gandu bandun jah mi emme marwaje mina ekani salam evi mina annani raskafana ko darbara asa raskafana mi dannawani mihim raskafana danna ko bahiye vidal wajje ko bahe kale fono mi buni mihim mi wajje mi ngala ko wajje mina bonani raskafana e danna man hije eru jadu kargo kale ko mi hod konchita mi rahib mi have soda ege ko inge to mi den tankol kuruko gendati rahib mi have genas rahib mi has falala medum falala e kam mi kujja din dulen nokore komme kas mikujja emme fam mebana raskefana ti olova gotakun adi timanna mara en nolevene raskefana ehma koba egotaki emmen ettan koraware hus maidanaka gamisna mikujja ga tuunu filikan maidanan ekkuraware wahakaki muli rayyan ekkuraware raskefana ga bellum ga doroti emmen ekkuraware hus maidanaka ekkurawwa timannage miyotin huwa timannage tiiru takun tiiren nagafa timanna mibuna ecce kiyafa e tiiru timanna dimalang ellash erunne raskefana ahore marale ven raskefana miri ena marano lewgen qur'ana kam netifa hadana goen hussefa ema mina be namji komme ko tan hadas mina marala ekam mikujja visnum ko ekkam raskefana kannenge nenge ehvegen mikuri kamaki mi moya buddhi mina ke bola veri vima mina emmenge koffi mikujja boni gota ekkoffa kujjage tirtakun tiren nagafa ekujja mibrani bismillah rabbil ghulam bismi rabbil ghulam ema mi koe fuluge veri ras kalange ismu fulu nangan name kiafa mi dukolli matiru as heruni ekujjage mitana sudu mi kiani arai bago mitana mi marwala tawno kiani mitana mi heruni erifa mi kujja marwach emmen adoham mitibi komba ke bismi rabbil ghulam mi koe fuluge veri ras kalange veri rabbuge namfulu ganname kiyafa mi e barakatu mi tiru du kollima marui emmen en adaka timanna men imam wejjime e kujjage veri ras kalange
එහෙම රස්කපාන හීනු කුරිකන්ත අනෙක්කා මිදිමාවි එම්මෙන් ඊමාම් වි එම්මෙන් ඊමාම් වි මකීන මිහෙදි රාෂුගේ මගුතවගා ඒකි ෆරාය තන්තනක බොඩති වලගොණුත කොනෙෆා අලිෆාන් ජෙහි ජහාෆ ඊමාන් වාම් ඒනං ඊමාන් වාමි ඒනයන් ඊමාන් වාමි රබ්බුල් ආලමීන් නම් ඊමාන් වගෙන් තිමිහු ඊමාන් කන් දුණු කුරිමිහු ඒ වලගොණන් අලම් දියයි දිරි තිබ්බා එවාහක බුරුජ් සූරතු කියන්නේ ලොබෙතහ එම අලගොණ මෙන්න කොම්මෙ අනියාය දෙවුනස් කොම්මෙ කමෙන් අලගොණ මෙන්න දෙකොලක් කුරියස් අලගොණ මෙන් ඊමාන් වික්කාලයාගෙන් නුවාන ඒ කොම්මෙ කම කවුර බොඩු නියමතෙන් ඒ ඊමාන් කමුගේ නියමතකි එම මිවාහක වෙස්මි අල්ලාහ් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ කන සහ හදීසු සාබිත කම මේ අලගොන්න බයන් කොද්දමනි අලගොන්න මෙන් අකීදා වර්ගද කුරුමට්ටක අලගොන්න ඊමාන් කම ගහල් වරින් එහෙම අලගොන්න මෙන් ඊමාන් කම ලොලොන් අරා එවස් කම අලගොන්න මෙන් කොග්ගෙනවා එවර අලගොන්න මෙන් හරදනා වාංජන එවර අලගොන්න මෙන් ගේ ඊමාන් කම වර්ගද වාංජන ලොබිත අහුන් කීර්තිමන් නබියා සල්ලල්ලාහු කීර්තිවන්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරබා ෆාවේ තියබෑමි හඳාන් කොද්දේරේ වදක්කිර් ෆයින්න දික්රා තන්ෆල් මුමිනීන් තියබෑමි හඳාන් කොද්දේෂේ කලේක් ෆන් හඳාන් කොද්දෙවාරේ ෆයින්න දික්රා අදි ෆහේ හමකෂරුන් හඳාන් කොද්දිනමකි මුමිනුන් නෆා කුරාන එක මුමිනුන් ෆෑදා දෙන එක මුමිනුන් නම් අල්ගොන් මෙ නසහ දිනි මස් ඊමාන් කම් ගහලවරෙන් නම් ඒක ෆෑදා කුරාන දැන් හැම මියොති එම්මේ හදීස් mi algono daad famous miskitu sharah ko defi names miya eko algono wahaka miyadu wahaka nimmadana ei iman kama ekuga iman kama ki kuriga denne hen emme bodu niyamai ei hewkantan emme bodu hewkan ekamuga algono men Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa ekalanga minwar furtaka hew minwar furtaka ege ei hew minwar furtaka noba min furtaka algono iman wanjani حقيقي مؤمنك نوني اكن كم القران ام بما الله ورسوله حديث القران عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير مؤمنا كنت تكا مدوغا තිමන් කලේක් ෆාන් අජාය බඩා ගන්නවා ආක එහාවසේ මුමිනා කන්ත රංගලේ හොන්නලේ එනග හුරිහා කමග ස්වනි එනං හෙවේ වලයිස දයාලික ලි අහදින් ඉල්ලා ලිල් මුමින් අදි මුමිනක නෝනි එකමෙන් නොලිබේනේ එහෙවෙන් නොලිබේනේ ඉන් අසාබතු සර්රා ශකර් එනං උෆාවිර කමෙන් ලිබෙජ්ජියම් අල්ලාහ් මින්වර කරවි එනං දීනුග වෙස් අදි දුනියග වෙස් එන දීනුග ඉල්ම දෙවි දුනියවි ගොතුන් එන දරින් දෙවි නුවත මුදල් දෙවි එකම එන ශුක්‍ර කරණි ඉන් අසාබතු සර්රා ශකර් බහ අමල් ශුක්‍ර කරණි ෆකාන ඛෛර ලහු ෆ එකන් එන වේ හේකමක වයින් අසාබතු දර්රා සබර ෆකාන ඛෛර ලහු අදි එන හිද්දතිකම මුසීබාත දිමා විජ්ජා එකමන් එන කෙත්තරිවේ ෆ එකන් එන හේකමක වේ එම ලොබෙතහුන් අල්ගොන් මෙමි ඊමාන් කම ගහලවරින් algun ebbe kon ebbe kan iman kama wasiye kon ulen jeni ekamuga algun me wahaka dakkan jeni al imam shafi rahimahullah widal wa fawe allah subhanahu wa ta'ala wal asr innal insan lafi khusr mi surai hama ekani bawale vi namaves algun me nafude algun ulen wago mi ga meti anga wa fa wal asr asri wagute asru wagute එම zaman Allah ගන්දෙවනි innal insana lafi khusr hum karum insana wani gello me gitrege ekam istisna egam mi wani kom illa alladhina amanu wa amilus salihat iman ve salih amal kurmi menuwiye dengannani kon kam wa amilus salih wa tawasaw bil haqqi adi haqqan mi wasiye kure wa tawasaw bis sabr adi haqquga mawga dimaba datika mi kure ema iman buma salih amal kurma adi haggan ebbe konde beka wasiye kurma adi hagguge mawga dimawa datitaka kek kurma mi hataru kanta al imam shafi rahimahullah ta'ala misura fiya hen surate baba nole bi namaves misura ekani ves fude algon men amal tasida kura misa bangal kono wa kor kollana digwes vejema boda enname sitangeri e koefulu wa ka kiyaden jihene mitanga algon du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi kiyade ve echina adoha wa ka takun
egen hagigi manfa libene bekkam galgun men levu algun me ki hewbas kabul kora bekkam galevu algun men ki emme fahwagta jihendem ves algun maruma hame ves iman kam matiga Allah subhanahu wa ta'ala lahattawa bekkam ga levu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.